Sarkar Jilla Lingba Katanat Sports and Youth Affairs Hakaship Hotrik Unai Leber Arajar Arpulai Kala penlong ya kejingelang ban penkup buram ni ki players but your coach kakinho nyelek kai football ke Meghalaya Football Association hadin bakilayo ra ya kanam lado baar ha ke 76 National Football Championship Hero Santosh Trophy Arajar Arpulai Kani kasin ka beningkong ya kakinho nyelek kai Meghalaya Football Association ka balayo banjam shadow ka final jong ka lempung ba yelek kai football ka bahetam jong ki Jilla Hagari India Kumpan syupenkin mau bahagani ka kenti ka Meghalaya kala rung shadow ka final hadin bakala sya penlim no ha ka Karnataka da laiko laar ha ka final ka balalong hanong ba Riyadh Saudi Arabia Kani kajing penkup buram ya gini ki players la penlong da ka roadshow da ka bakit ya gini ginong ile kai ha ka way ka trok ka ba penriam penbaik bah ya ka but kani kajing ya ki players ka dur jong ka ta ka roadshow bala sedang ya ka na maulai madan he put muri ka ba ya ter ki surok jong ka nong ba la benram bat ka kinhon jong ka flash mob ya kajing ilang man penkup buram la penlong pad hamadan yoring heb ha ka ba ukongsan ha gini kasngi ubalawan banyadon lang uday uba Shakliar Wardri menteri badai kmi ya katranat sports and youth affairs ka Sarkar Jilla bat ki balawan banyadon lang kikinthum ya director katranat sports and youth affairs u Vibhor Agarwal IAS director katranat INPR u Malthus S Sangma MCS president ka Meghalaya Football Association uba Larsing M Sawian Kidikot jong ka Meghalaya State Olympic Association nang ta kidikot jong ka MFA bat ki way ki senjuk yelek kai ka Jilla ikme ki pa jong ki players bat ki pa Nakaliang ka Sarkar Jilla kalawan syakmat ban penkup buram haringkat ka song pisa ka balong mar arpo hajar tingka ya baro ki players you coach ki manager bat kumjuro ban ay ka song pisa ka balong arpo pralak knife way hajar tingka syaka MFA Habakran kumukongsan uba Shakliar ulapan pau ya kajing snokmen bahagi ni kekenti ke bamenta di players kilawan ra ya kan namar ka buram ni ke Jilla hi baro ka way compare wat hadin ba kimshim lala ban yo ra ya kanam lado henry ukremen ba sisien kasngi ka trophy kan sawan lang rengkat bat ki players ada dokumen bakal bagaimana sini kemudian sibuknya Nagam dan Upi Barok boleh dekat dengan Port Kamtang di belah penting menjadi dengan program bagalong program kebasiso kadukan ini. Ada apa kesimpulan bakal bang kermen mengenai dengan dia sehingga bakadu ia kamu anjur bagi kedua lambat itu. Jadi kerja mafi nagalian ketemu kumu minister of sport and youth affairs nganya teri harikat jadi perkat hukum dengan tentang kenti Upi Barok. Di sisi empat, naik beri dengan tadi players baru, kamtam, di coach, atau bah mislap kita keteng juga kena juga kata. Keteng dari keteng kali perkat, natural ya perkat, kali juga kata bila lah berwarna, bila berkoi, ada perkainan dengan tadi tim itu. Kemudian sibuknya tim itu baru kau Kemudian sibuknya baru ki option sudah berkalang berkor, baru ki bayi macam jadi players, baru yang hilang baru itu. Kemudian sibuk, kemudian siapa?